Ibihe byiza tutakunze ba Initalk Rwanda mwebwe abana natwe mugana dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Nyuma yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutangaje ko rwataye muri yombi umwarimu wa kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, hamaze kumenyekana ibindi byaha yakoze ndetse n'abafatanyije. Nyuma yuko RIB ifunze umwarimu wa kaminuza witwa Dr Manirakiza Benjamin imyaka 40 y'amavuko, hamaze kumenyekana ibyaha akurikiranyweho uko ari bitatu. Ibyo byaha akaba harimo icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye abashukisha amafaranga, hakaba harimo n'icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha. Uyu mwarimu kandi afunganye n'abandi bantu batatu aribo Umuhoza Hamida, Ineza Fidela na Mucyo Vanessa, nabo bakurikiranywe icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha ndetse n'icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Aba bombi bakaba bahuriye ku byaha bibiri, haba Manirakiza Benjamin n'aba bantu batatu. Ibyo byaha akaba harimo icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha. Aba bombi haba Manirakiza Benjamin n'abakari batatu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu mujyi wa Kigali, mu gihe dosiye yabo yamaze koherezwa mu bushinjacyaha ku itariki ya 16 Mutarama 2026. Ubu ni nk'uko amakuru dukesha Ukweli Times abitangaza, avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye yishyura abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye hanyuma akabasambanya. Aba bafunganye nabo uko ari batatu aribo Ineza Fidela wiga mu ishuri ry'umwuga riherereye muri Nyarugenge, na Mucyo Vanessa ukora akazi ko mu kabari gaherereye mu Nyamirambo, na Muhoza Hamida ukora massage i Nyamirambo, bose akaba ari abo mu mujyi wa Kigali. Aba bombi uko ari batatu bahuriye ku kuba bose barasambanaga na Dr Manirakiza Benjamin, hanyuma akabasaba ko bamushakira abana bato, hanyuma akajya bishyura amafaranga bita ngo na komisiyo ari hagati y'amafaranga y'u Rwanda 5,000 n'20,020, ndetse aba bose umwe ku giti cye akaba yaragiye amuhuza n'abakobwa b'abanyeshuri baturutse mu bigo bya segonderi bitandukanye birimo n'ibyo mu mujyi wa Kigali, hanyuma akabishyura amafaranga. Ubundi aba bombi ibyaha baregwa uko ari bitatu ndetse na Dr Manirakiza Benjamin ni ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Turebye ku byaha biregwa Dr Manirakiza Benjamin ni ibyaha bitatu, ari byo icyaha cyo gusambanya umwana. Iki kikaba ari icyaha giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 yo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki cyaha iyo gihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 25. Dr Manirakiza Benjamin kandi arashinjwa icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Iki kikaba ari icyaha giteganywa n'ingingo ya 24 y'itegeko nomero 51/2018 ryo kwa 13 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhangana n'icuruzwa ry'abantu no gushakisha inyungu mu bandi. Iki cyaha iyo gihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 3 kugeza kuri miliyoni 5. Dr Manirakiza Benjamin kandi icyaha cya gatatu ashinjwa ni icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha. Iki kikaba ari icyaha giteganywa n'ingingo ya 20 y'itegeko nomero 68 y'umwaka 2018 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu gihe abandi bafunganywe barimo Umuhoza Hamida, Isimbi Fidela na Mucyo Vanessa bo bashinjwa ibyaha bibiri birimo icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha n'icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Ibi byaha akaba ari nabyo bahuriyeho na Dr Manirakiza Benjamin. Ubundi Dr Manirakiza Benjamin yari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge cyangwa se KIST, ndetse akaba yari umwarimu mu yandi makaminuza. Manirakiza Benjamin yabonye impamyabumenyi y'ikirenga PhD ayivanye mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse akaba yaranabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza ayikuye mu gihugu cy'Uburusiya, mu gihe icyiciro cya kabiri cya kaminuza yakize mu Rwanda muri Kaminuza ya KIST. Dr Manirakiza Benjamin yatawe muri yombi yari amaze imyaka 9 irengaho amezi make yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ngaye nguko reka nshimira abanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Nimba rugamba igeze kuri Initalk Rwanda ugakora ibyo dukora, ndagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.